Sanibonani emakhaya, igama lami nginguMakhosi uPhimdlozi noma uPhimdlozi Khambule. Xa sinyangazi ke lonke ke hlezi senza ama videos sifundisa, sikhulisana, share izinto ezihlukahlukene zomsamo nophatheni nakho konke kwasemakhosini. Kodwa namhlanje sithake sishintshe nje kancane sikhulume ngento esithi umjolo, the dating. Sikhulume nje ngento ethe ukushintsha kancane, ethe ukujula kancane kodwa futhi esithathela phansi. Ngoba sithatha ukuthi siyintsha noma siyuda izinto ezingasizi nakusisi kahle. Ngicathi namhlanje nizwile nokuthi iyashisa, keep your body hydrated, phuza amanzi, ingakhohlwa futhi ukusanitize. Guys, icorona isakhona, iCovid le isabhebhethisa kwangempela. And kuyi second wave nje abantu abashaya ngempela. Uma niyo groove, no drive noma niyo juju nonke konke kwenzayo kwenze ngendlela eyona. Nifaka ama mask futhi niphinde futhi ni keep a distance of 1.5 meters. Njengohlezi kusho uhulumeni. So guys, namhlanje ngizokhuluma ngomjolo, umathandana, umjolo the dating. Hayi akuyazivumeni bakwethu. Ngiyengibone lapho ku Facebook, ku Instagram, indawo ama social platforms laba bayabhala basho uthene awu 2020 uze ne wave enzima, uze nefu lobumnyama. Kuthiwa nje umjolo hayi unyisile. Unyisile if ungahlangana nomuntu akho kulonyaka lo, hayi ngizosho ukuthi hayi strong. I strong nganyaki to strong imntumi ngoba kunya ngishiza ngoma kunya ngishabathandazi kunya ngishabaprofeti la ngisho okhokhovula benyanga bayanya ngoba kahle kahle phela guys umjolo uhambisana nemithi umjolo uhambisana nokuthi ungobuyisa noma uyini if into zakho zingahambisana lo muntu losikhathi leso azihambisana nje naye. So la just khuluma kancane ngomathandana ke umathandana thina sikhuluma mathandana kuthiwa into emnandi umathandana kuthiwa uma umjolo uthwene ngisweni hamba nyodla ama lunch nobabili nomuntu wakho nyobuka ama movie nyo groove nobabili nojuju nobabili kube mnandi but abantu banamhlanje especially osisi bethu nje sebethanda ukuthi benze umjolo kube into eserious ukuthi usefuthi kube sethana nosibani bani ke manje usefuna ukuyowasha bokasibani usefuna ukuyoclean bokasibani bani. What the heck? Ngobani vele? Ngobani? Usefike wenzani lo muntu usekwafika naliphi iqhude kini wazonikela ngani noma wazokhokha ngani ukuthi ufuna ukukwenza unkosikazi? Ask yourself. Sometimes lezi zinto sakithizele thina ngokuphapha sijahe ukuthi sifuna ukuthanda kakhulu, sijahe thina sifuna ukwazi abokasibani bani. Ayisiqala le ufika bokamuntu nje usuyoclean. Unamba bani wena ubanothe hamba uclean bokasibani bani? Ubona uthi yabo ugeza izinto bokandoda yakho noma bokamkhonye bokamuntu wakhe sisho kanjalo usukwazi ukufika upheke wena ngobani why usuwenza umjolo the dating into eqinile noma into ejulile ngathi usungunkosikazi ocacile wangeniswa phakathi kwekhaya. Umjolo thina sikhule kuthiwa hayi kuyakhishwana kiwe kube mnandi but ke ake sikhulume ngalo mjolo lo uthi ke ku relationship akekho nomuntu osebenzayo noma uyedwa umuntu osebenzayo. So kwenzeka kanjani ke lapho ke uthothene lo umuntu akakwazi ukucontribute ku relationship but futhi uyamthanda. Mina ngizothi mina ke ngiyeza uzomshiya umuntu ngoba uthene akakwazi ukucontribute to relationship yakho financially or somehow, you understand, but naye umuntu akazame ama means ukhombisa uthene lo uyakuthanda not imali akakabi nayo but asebenzise i-effort yakhe ngendlela ezihlukahlukene if ukhona izinto ozidinga ukuthi zenziwe akwazi sakwenzele yena, you understand. Hayi umuntu nje ozohleze isidumbu nje. I don't believe ukuthi ukhona umuntu ongakwazi ukuthenga i-airtime. If uthanda nomuntu at least menze izinto ezincane ongakwazi ukuthi afford nathiwa usebenzi muthengele i-airtime uyabona ungahlezi kuwe nomuntu uhlezi kufonelweni uhlezi kufakele i-airtime, you understand, but wena if unemali awukwazi umenzela lutho ucabangela ikhanda lakho ucabangela abantu abaseceleni labo futhi bangakwenzeli lutho, you understand. Umjolo the dating part 1 lo ayibusazoshisa and futhi mangithi ngiyabhekisisa kahle la njengohlezi ngisho mina ngithi mina ungamdlisa umuntu, you understand. So kuba khona idilemma la uthi umuntu usumdlisile ke khona awusamfuni ke uwenze njani ke lapho, you understand, uwenze njani ke lapho because umjolo 2020 nje bakwethu ayinyisile unyisa ngisho ama celebrity mntaka mama unyisa wonke umuntu unyisa ngisabafundisi if umfundisi engamshaka uma mfundisi hayi solo nenhlanhla bandla and futhi njengentshela zinganza ukuthi unyisa ngisho izangoma abantu abaphatha iphukesha abantu abaphatha ngisho ikhubalo leli nini enihamba ngiyofuna, you understand. So mina ngizothi nje basically umjolo noma umathandana should be about ukucelebrate uthando labantu ababili, shouldn't be about ukubekana kwezandla, shouldn't be about ukuphilisana kwashintshana kwamazwi, shouldn't be about ukuthi ubani unani ubani akanani, but should be about ukuthi lo muntu we are sharing something that is fondable, that is something that is romantic,
engeke umuntu akwazi ukuthi ayothola komunye umuntu kepha akwazi ukuthi ayithole kona kuphela. You understand? And futhi i-relationship once wa involve abanye abantu iyaqala iyabheda. Amanye amaphutha lawo esiwenza ukuthi uthothe umuntu usumthanda kakhulu and phela futhi nawe uyafuna ukuthi abonakala futhi aziwe. Understand? Uthothi yena lo muntu loyo akakufuni ukuthi uwaziwe noma azi ukuthi ngiyathandana, but because singabantu siphila impilo nomhlabeni wezinto ezingafani mase siphila ngezindlela ezingafani kodwa sithothi sesifuna ukwenza izinto lomunye enye part le engahambisani nakho. You understand? So ke njengoba uDecember ke umuntu ngicela ungastresseki uma kuthi uhlala nomuntu wakho usamthanda kukwena zama ukuthi ubuyelane naye ngoFebruary. Ngiyakutshela ngenyanga mina ungabelana nomuntu kuDecember because once ubelana nomuntu kuDecember istress zodwa leso. And what I always tell myself ukuthi mina ngingamkhalela umuntu engimthanda ukuthi ngihlukane naye, but there will be a point whereby ngithi mina kabo manje sengikhathisi ngalokho ngincengana nomuntu uthi asibuyelane as if like mhlawumbe kukhona la kushoda ngakhona. Mina ngimuhle myself, nginuka kamnandi myself, ngigqoka kahle, ngiyakwazi ukuziphandela, ngiyakwazi ukuziphilisa kube mnandi. It's just that ukuthandana nomuntu sesewini iextra. You understand? So manje if uthi umuntu akafuni ukuba nami uDecember bakuthi manje baningi abantu abafisa ukuba nathi izingane zakithi. Akothi usimo usangoma usuku KG uvale uthene unafanele ungathandani nomuntu efanele kube ukuthi kanjani cha. Ukugcina zama lezi zangakini ezindala noma izinjani ezingahambisani nesikhathi samanje. Mina eyami impilo shouldn't be determined or won't be determined by ukuthi abantu bathini and futhi ngeke ngiziphikihlabisa ukuthi umuntu ufisa ini ngempilo yami. So nje bakuDecember nje bakwethu ngisazophila nje mina kamnandi, uzongibona nginaloya, uzongibona nginaloya, uzongibona nginaloya uma ukuthi ngiyathanda. Phela bakwethu sibatha sikhumbuleni lokho. Akumele lokho stressa ke manje kulandela umfana ulandela untombazane engasadingi. Uma umfana wakhombisa ukuthi akasakufuni, phuma lapho. Uma intombazana akhombisa ukuthi ayisakufuni, phuma lapho. Ezinye izinto thina sike singazinaki. Umuntu ungathandana naye isikhathi sothandane naso. Ake sithi nje a period of a year. But uthene sekukhona izinto ezithize ezikhona la because thina sisebenza ngedlozi mesihambisana namadlozi. Idlozi lake likhombisa ukuthi nomuntu akasadingeki empilweni yakho. Kungaba ukuthi umuntu nje bekhishwa kuwena idlozi lakhe alisamdingi empilweni yakho because kunezinto ezibuye zivaleke uma sithandana nabantu noma sis-engage nabanye abantu. And remember ukuthi uma kuhlangana imizimba wombili kwenza ucathi la kusekune exchange yama energies la. You understand? So uthothi ezinye izinto la ezakho ziyavimbeka because usukusana nomuntu lo. Uyabona? So uma kuthi idlozi zakho lisamkhipha nomuntu lo most okubelakene lokho umncenga ngaso sonke isikhathi njalo fanele ukuncenga wena as if like wena kukhona into oshoda ngayo ngalo muntu loyo. Kungani abantu bakithi silo sancenga abantu ebasikhombisa ukuthi abasasidingi. Njengoba ngisho nje especially nje abantu abaningi besifazane uthola umuntu wesifazane uright financial uright yonke indlela but sohleze lokho ingcikana nomfana. You understand? Just because I ngoba uthola ukuthi nawo into ozathola samthanda 100% but athi abantu bazothini we've coming a long way we come a long way sephele 3 years sithanda nalo muntu lona but sengathi angenze kanje if umuntu engasafuni bakwethu. Ingakho ngihlezi ngithi mina uma sesihlukana ayingazondani because awathi singabuye phinde futhi kubuyelwane noma phinde futhi kwenzakaleni because umhlaba lo umhlaba awuphethwe yithina, umhlaba awuphethwe umuntu uphethwe umnikazi waUJehova isitoni singabonakala. So uma kuthi phinde futhi siyabonana ngelinye lapha phinde futhi uthwene amanzi ame la defuna ukuma khona aphinde ame la emakhona futhi ngaphinde futhi iqhutsheke. Kodwa musana kuni stress abakwethu ningabheki iCovid kuphela nomjolo ufike wazoshisa wazonyisa kakhulu kunyile nje kunyiwe bakwethu. Nalothi unemali nothi unamali uma ngithi angisakudingi empilweni yami. And mina nginalento ukuthi ke meke ngithandana nawe meke sahlukana nje angivele ngisheshe ngigive up kumuntu. But if ngisengithi mina ke ayike sengithi nama ngisakudinga eduze kwami ngiyacela mntakama ngiyacela nje mntu suka nje eduze kwami because ngiyathi why ngithi suka ngoba mhlawumbe sengafuni ukuthi kube khona inzondo sengafuni ukuthi kusetshenziswe ezinye izinto ezithize ukuze kukhombise ukuthi angisakudinga empilweni yami. Uyabona because nginayo ipower nginayo power ukuthi ngikwenze noma yini efuna ukwenza wona ngifaka isichitho ngikwenze ukuthunuka amasimbo kube nani ebusweni yabona into ezikanjalo. So ngisukubalela ukusebenzisa imithi emibi nokusebenzisa izinto ezimbi. Umjolo the dating ke lona lezingane zakithi ezingane zasemakithi nkosami imizimba yabo noma imithina zangu zigqotshwe emathuneni zigqotshwe emalwa zigqotshwe emfuleni ngenxa yokuthanda osisi abangabathandi.
umjolo le dating lo umjolo shouldn't be about usebenziselana imithi kepha umjolo should be about ukushare uthando ukucelebrate uthando ngendlela ezihlukahlukene. And futhi ngisasho namanje ayikho intombazane ezohlalela umfana ongenamali. And futhi siswami ngiyakutshela ungajolini with a broke ass nigga. Why ngisho lokho? It's because umuntu broke ongazami ukuzama nje uzokhetha ukulethela inkinga if ingakona lokho ilokho if ingakona lokho ilokho, you understand? So ngothi mina ke jola nomuntu nothiwa ke ubroke ke kodwa okwazi ukuthi aphante azame naye, ungahlezi kuwena olizama ungahlezi kuthina ezizamayo yena lo muntu uzama nini, you understand? Because ungabe ethothi sisalana nabo uthothi akanalo utho ngampela, but if enotho usicabangela yena apho ucabanga nomunye umuntu, because especially nje abantu abangasebenzi noma abangakwazi ukuprovide bathi benda abantu abathandana nabo abazoba provide, you understand? So ke uthothi wena nje ungakwazi ukuprovide nekwazi ukuprovide lo muntu akwazi ukuprovide uthatha imali ngala ayilethe ngala thumtho le dating dilemma ke lokho ke umuntu ngikutshela kunzima ku 2020 kunzima kakhulu sinyile bafazi sinyile ezinganza abafazi sinyile webo umuntu kushube kakhulu kwashisa kwaphenduka kwayisihlami isibofu ngiyakutshela. So ke bengithi nje ngifuna ukuthi ngiqhoshe ukuthi nje wakuqala ifestival bakwethu akushaya ncane umoya ngalokho ukufuna lo muntu lokho eduze kwakho baningi abantu abazosuka eGoli bazosuka eCape Town beze kona bekufuna nje, you understand? Because since sola ukuthi ene kukhona abantu abafisa ukuhlangana nabo abafisa ukuthandana nawe kodwa bavinjwe ilo muntu othi uyamthanda othi akakuthanda vele kubuhlungu ukuhlukana nomuntu omthandayo. Boza kumina ngiyinyanga ngazi kahle, I won't mention any names, but kubuhlungu umuntu omthandayo kodwa uma kusekuthi into yakho ithi it's enough it's over, it's over. You understand? Because ubona kusisi ukuthi isikhathi mohlala nomuntu kukhona ezinye izinto ezivulekayo ekade ezivalekile, we understand? Bese ke ingqondo yakho vele lekisheshe adapt to ukuthi lo muntu akasekho empilweni yami bese kuyashintsha nje kuyaphela. Cha, yonke into ithatha isikhathi ya healing ithatha isikhathi sakhona nokuzinikela futhi ukuthi awungajaha ukuba kwenye relationship futhi ifuna ukuthi ulokhu uzingenela uziphumela nje ungazivela uziphumela kodwa ungacommit uzuzwe enyangeni uyofuna imithi uzufuna ukuthi ngenxa usubona umuntu omthandayo loya, yabona? So nje ake sifunde ukuthi umuntu umayade sithandana naye kumnandi athanda kube mnandi bese futhi sekuphelile bakwethu phela okuthiwa okungapheli kuyahlola base futhi abazizwe bathi ukwanda kwaliwo umthakathi oqonda ukuthi izinto eseziningi kakhulu kubuhle bazo zigcina sezingasathandeki kahle, understand? So phinde futhi ngithande sithanda sathi ungakhohlwa ukuzithanda wena. Mina ngilenzele lo phuthe nje ukuthi umuntu ngizomthanda kakhulu cishe ngizikhohlwa mina cishe ngingasasithandi mina myself just because umuntu sithi ngithi ngithanda yena uthothi umuntu akekho yena lapho ngoba badlalile ngathi mntu ngithi badlalile ngathi. So kodwa ke izithathe thinithe ungakilahle ithawula ungaphonza ithawula if usafuna futhi ukuzama zama kodwa if sehlukene nawe keep your akasafuni kwona futhi okwela ke lokhu umncane ubuyisilima nganyakithi ubuyisilima isilime two-faced scoundrel yobu ungathathi kahle lekhanda uma kuphelile makuphele uma efuna kubuyelwane makube nobuncengayo mangabe khona ukuthi ezokwenza ukuthi uyokubuyela kuyena, yabona? Uma uthi mhlambe enhlanhla yebusiness zama ukuthi lebhizinisi umkhiphe mase benhlanhla izinto ezithize zama ukuthi umkhiphe nje ngoba kuzokuba khona into ezokukhumbuzana naso sonke isikhathi koze ube yini. Ngiyathi sinothanda uthando luningi alisheshe kuphela kodwa koze kube yini ukusincekana nalabantu singa abantu abangasithandi abasikhombisa uthando bekuthanda bona abasiposta kwama status ngoba behide abantu babo abasifisa ama profile pic ngoba behide abanye abantu. No bakwethu umntwana the dating law shouldn't be about ukwenzana kanje kukhulumezana but should be about ukushare uthando kuhlekwe mntuna kuyiwe emoli kube mnandi kuba sibe siba spoiler kodwa ave besinikeza uthuvi sibanikele kusho kokugcina kodwa umuntu asinikeza uthuvi umuntu awasho athi ngiyaxolisa abe nempakamo ngalendlela mina ngizokutshela iqiniso mina manje ngithandana nawe wangenza kabi hayi mntakama ngeze ngikwenze kabi mina kodwa ngizokwenza show ukuthi la uzoyakhona nje uhlezi ukhumbula mina uhlezi unukelwe mina sesonke isikhathi because uma ukuthi uthanda ukuthi uhlukane laphela kabi especially futhi uthi mina ngenza ngalutho nowenza into wrong ngiyokwenza show ukuthi nothando lakho ngenze iphumelele lesithanda sami la uyoyakhona uma uthi uyi-ex yami I hope ulalele le video awusoze wayandawo ngiyokwenza show
ukuthi uyabuya la kumina uzoxolisa uma ngidedela ngeke phakathi sihlale sidlala abantu besuste isikhathi siweste iminyaka sithandana nabo sibenze leyo nkinto sibaphilise kube mnandi sizoshiya kanjalo never ngithi never sinabodokotela abameli ama advocates anzima abahlezi befisa ukuba nathi sonke isikhathi but we chose nina zinja. I'm very angry but sengize ngayixolela inhliziyo ngathi na ake ngixolela inhliziyo ngoba angifuni usebenzisa imithi ngiyisangoma ngiyazazi nginayo imithi ngiyazazi lezi zinto imoya ethize ngisebenzisana nayo kodwa angifuni ngifike lapho uma wangenza ukubi ex yami ngisinabo yes I don't believe in karma ukhama na udinga ukusizwa na ukuthi umlekelele ayikhuphula izinto ngoba ukhama ngathatha ngisho 20 years uthi akuphendulele but imuthi uyakuphendulela izinto ezithize ziyawazi ukuphendulela nje fast causes ebusuku nje ungakwazi ngisho ukulala nje uthole izinto ezithize ziyagijima uyakhafula wenziwa ingenye ukuthi wadlala ngenhliziyo yomunye umuntu uthothi isikhathi futhi awusanzuze usikuphendulele sikwenza okubi kodwa nje uNkulunkulu nedlozi lokushaya phela sonke sinethuyaza kithi sonke sinamadlozi asemakithi so ilibe ledlozi lezokhulu kwengane yakho lekhuhlukunyezwa kanje ingakho abanye abantu sebaze bagive up abantu bakhulula ekutheni into esithi uthando into engekho ngenxa yabantu aba-heartless aba-unloving abangenalo iqiniso umuntu ungabokhipha ngomnoma ukuthi uyamthanda ubungakabi nothando just because ubona izinto ezimaterial ukuthi uyamthanda shit man inonsense leyo inonsenseimothi ngikhusuka kanjalo emakini akunzima kakhulu njalo nokudla singaza abantu just because ukuthi ibank balance yakhe ithe uqumba uhamba ngemoto enhle uphila impilo emnandi kunjani kubo hayi bakwethu umjolo le dating ke lo part 1 lo ngiyabuya no part 2 imini uphimdo sekhambule lo love you.